Umuntu onobizo uhlezi isifune eyi-1, hhayi ngoba engathanda abantu, cha, ukuze azokhona ukuzimamela, ukuze azokhona uku-receive ama-message. Futhi abantu abanobizo bathatheka kancane, babukeleka phansi. Into engayisho ukuthi ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo, noma ngabe uyile kothwasa noma ngabe akathwasanga ubizo lakhe lisakuyena. Ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo noma ngathiwa ufihle kangakanani. Into mekumele ayazi uyayithola, uyayazi. Enye into engizomcebisa ngayo ukuthi ungamlimaza umuntu onobizo, uyakwazi ukudlulisa, kodwa unalento ekuthiwa ama-minutes. Umuntu onobizo uhlezi isifune eyi-1, hhayi ngoba engathanda abantu, cha, ukuze azokhona ukuzimamela, ukuze azokhona uku-receive ama-message. Futhi abantu abanobizo bathatheka kancane, babukeleka phansi. Into engayisho ukuthi ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo, noma ngabe uyile kothwasa noma ngabe akathwasanga ubizo lakhe lisakuyena. Ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo noma ngathiwa ufihle kangakanani. Into mekumele ayazi uyayithola, uyayazi. Enye into engizomcebisa ngayo ukuthi ungamlimaza umuntu onobizo, uyakwazi ukudlulisa, kodwa unalento ekuthiwa ama-minutes.